Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Sngi Shuwa banai on Thang ikamet yap jong ba Lurshai nyota kinong Leit Sngewlem na kaleng kijaka kilatua chasora hakasngi banai pentengan ya kayeng kasem jong teu Dkhot ka kasi Students Union ubalaklat hakajingsa thombor haki barjala kabalaja hakar pratreng ubnai rempang mentau snam arajar arpo hakasnong ichamati kiken hon baper na du kiseng balang kiseng san perthai ki parlok parajor ki khakiman kila her hakani kasngi sya pensat khurai Suara kum kadak kejing Sngewlem ya kayeng kasem jong ba Lurshai nyota ki balai kendo ya kate kejing ja basungsi ki Dkhot jong nyotrap achek National Movement Hanm hapo kejing alam jong presiden rang ba jong ne kaseng uba lam prang karbani kila her sa kani kesnong hadu anreu tuli ki kali henrei habala poi sharom jong kejing ke mokdong ki pulet ki ba pahara hakani kejaka kimsem lasya satya bat kila pelat tang sikali dei hadian ba uniu nong elam ulakren ya ka Superintendent of Police jong ka East Castles District balasya pat saartli banlet sesora habala poi haka yengsa jong ba Lurshai nyota kinong ilam jong ka Hanm kila pelong ya jing duai rengkat ki kerwa Sngewlem syaki bayeng hasam jong u semua menda pau di suk Thang ya ne jing kat mau jong tuai di Dkhot ko wi leu Shuwa Leit pai kum kosen wa banai ram kosen kadak kadak jing sosit jing Sngewlem ya way na Dkhot real kong la duma kas kamsan machisni te suang pendat ka kam akong ka sang kaso dikram ni don hong ne ba debit simne pada member jaka HMCC ba info juai kum kadak kejeng pentingan ya sama kuala bulai berkunjung kamtam ni ki bahin hasam kilok di kualiti maki bersam di medan media mak barok ke bahin hasam nak khadi lok tak Sngewlem dong kongka tak jauh mat lang sang duro sang yang kot dulu ini kuah Lurshai ini ka masai bobi kumali sang ubre tang jong sendiri se kuan jenis ubre masai wah ubre masai pasien